namhlanje kaMatthew chapter 24 verse 45 yasikhumbuza ukuthi uzofika yena ngenhla ithi phaphani ngoba kuthiwa le mini ifika njengesela. Yafika imini njengesela. Ungathi bafama hayi uzodubela ixhego. Uzothi hayi uzodugugu uhambe ngentonga. Maybe ixesha lakho namhlanje kuthiwa wonke umuntu bekwela umda. Kuthiwa each and every day bulela ngelo alosuku ngoba le mini yabalwa. Iba ubekela 50 years ugqiba unyaka oqala. Awusashekelanga 50 years, awushekele 49 years. Ubekele 48 yaphela kwanyaka say 47. Isathi awuzazi ukuthi wena umhlaba uzoshiya nini. Awuzazi ukuthi uzofana nini. Yena into ofuneka uzilungiselele. Ungarelax. Awuzazi ukuthi uzoshiya nini nomhlaba. Wonke umuntu makafuna ubuso bukaYesu kwekhaya. Wonke umuntu makafuna uYesu. Ungaphinde ukuzithandela. Ayilikho ixesha lomuntu ubana sibisone eqaleni liphelile ixesha ngoku. Nanini na ithi iBhayibheli ixilongo lingakhala ixilongo kuwe awuzuliva kuwe mhlawumbe ixilongo wena awuzuliva khala kodwa ngokufa kwakho ixilongo likhalile. Maybe u12 uzobetha ungekho wena. Ixilongo liyakhala kuwe ngoku. Ngokuma phambi kwakho dithethe ngelizwi lenkosi ixilongo. Isound yexilongo ile ikhumbuza ukuthi mandilungise. Bangcwele uThixo uqoqa ibandla lakhe. Uyaqoqa ibandla lakhe uThixo ufuna abantu bazilungiselele. Kufuneka sizilungisile nezitsana zijonge ukuthi zibone ukuthi kuhanjwa njani kule ndlela. Ziyazi ukuthi akudlalwa. Yonke sometimes uzifuba akho right. Yena moyingcwele ukhathazekile. Uyabona ukuthi amaKristu enza nje. Kanti xa ngumKristu afuneka angawenze nje. Afuneka uyazi ukuthi ikhona into ayibekeleyo. Abantu bayabachabalala balinde wena ukuthi uphakamise ilizwi lenkosi. Ushumayele ube ngathi uyaqala uyagqibelisa. Sisanobona intombazana ishumayele lapha last month ikushow ye broadcast ya lasebandla likaMatekwane. Sava indaba zakhe yoba ushila umhlaba fresh esebenza ngabe phesheya akanga ukuthume begula kodwa akasekho kodwa uTomnandi ukuthi afumaneke njengoba ilizwi lisitsho lithi usikelelekile lo imust yathi mfumene esenza njengehlobo ebeyelele ngalo kodwa wena uba uyayishuka endleleni wayiphosa indlela waphila ubamba ukuzithandela sizenzile izinto iminyaka iqanqelekile sizibizwa ukuthi singamaKristu kodwa sidlalisa endleleni kodwa ngcono asikhumbuza ukuthi namhlanje yona imini yeza uyazi ukuthi izofika nini. Asithandiswanga 100 years, asithandiswanga 50 years. Kodwa uthi Thixo uyithetha iyafika imini yona. Mayifikelele mina uready. Ngokuthi ukukhala okuphezu kwakho ungekho, ukukhala kuvuye ukuthi uhleli endaweni ebeyisebenzela. Kungakhala kanti uye kuThixizeni. Ngoba ithi iBhayibheli othe wafa ngazananga naye uyapha kuThixiza khona amazinyo. Ubona haleluya kule ndawo uThixiza amazinyo akekho nomnye. Kodwa sonke sinqola ukuhlala kunene kwakhe. Umbono wakho ukuthi siguquke sifane naye senze intando yakhe zasemhlabeni. Namhlanje kwangcola ukhathazekile ngoba amasters bakhona abaphuma endleleni, bakhona abangenziwana ngenxaba abajonga abantu abathile. Kanti kule ndlela yesalvation sujonga ubani. Maybe ubani udinga wena ukuthi umncede kwinto ethile. Uba ujonga ubani endleleni yesalvation uzoyiphazama. iBhayibheli isalvation ipersonal. Ifuna umuntu omnye. Sijonge wena ukuthi umephi na ngoba imini yofikela wena uyi-1. Mhlawumbe omnye uzohlala 100 years wena uzohlala 20 years. Ungajonga ubani banijonga wena ukuthi uthini na kuThixo. Uthi isalvation ipersonal. Ihambele endlela wedwa. Ihambele endlela hamba ubaleke ume lapho uThixo akubekele khona. Ngoba kuthiwa sirun irace sikulo mhlaba. Sirun irace kuthiwa yirun le race. Ubaleke njengomuntu ofuna ukuphumelela. Ubaleke njengomuntu ofuna uwina. Xa ungenela ubaleka kuba ufuna la crown nalapha ke usindisweni. Xa ungenela ukuthi ufuna na crown
ukuthi sifumane ezasezulwini. Izulu liyasekenzela bazalwane, liyasekenzela izulu ukungenwa nje, akungeni nobani na. Yelonto iBhayibheli isithi ezindlela zimbili, khona indlela ezimbili, ikhona ephangeleleyo, ikhona emqinwa, kodwa kudinga ukuthi uzikhethele ukuthi ufuna yaphi. Aba bakhetha uphinde ukuzithandela, bakhetha le iphangaleleyo, le isezogweni, kodwa ufuna izulu ukhetha le imqinwa. Le imqinwa yilena ikwazi uba izinto ezithile ungazenzi. Amen. Hallelujah. Ezithile zenziwa akumnandanga, kodwa kumnandi ngenxaba uThixo usithembisile indawo esiya kuyo. Singakhala emhlabeni kodwa xa siwushela umhlaba siyazi ukuthi aziyosula inyembezi, siyosula inyembezi. Khawulangazelela ukwasulwa nguye, ungafuni ukusulwa inyembezi ngabantu balomhlaba, ungafuni usula inyembezi ngemali nangezinto zalomhlaba. Ulangazelela ukwasulwa uthi noma ndihamba kule ndlela, noma kubuhlungu kule ndlela, kodwa khona ilanga, khona ilanga ezizosula inyembezi zami khona. Likhona ilanga apha ngizohlala kunene kwakhe. Khawulangazelela uhlala kunene kaThixo. Ihambe lendlela, ihambe lendlela, ucela amandla kuwe ngoba khululanga. Uthi Thixo ndipha amandla, ngoba xa uzihambela ngamandla wakho amandla kulapho uzoyibhuda khona. Kuyadineka kule ndlela xa uhamba ngawakho amandla, kodwa xa uthi ucela amandla kuye kulapho womelezeka khona, ube nendawo yakho othandaza kuyo. Uthi Thixo ndipha amandla. Oh, iBhayibheli iyasikhumbuza namhlanje ukuthi iyazi imini mayingakufikeli le mini udlala,